Danas smo u vrtiću Guliver predškolske ustanove Vračar i opština Vračar zajedno sa kolegama iz Ministarstva za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Narodne kancelarije predsednika Republike Srbije sadi sadnice na teritoriji celog Vračara. Mi smo danas posadili ukupno 50 sadnica, a to je deo akcije sadnje 2500 stabala u celoj Srbiji. Mi smo odlučili da stabla dobiju naši najmlađi, dakle u svakom vrtiću u svakom dvorištu vrtića zasađen je određen broj stabala, tako da smo danas ovde zasadili ukupno 15 stabala u ovom vrtiću. Ono što je vrlo značajno istaći jeste da od najmlađeg uzrasta deca u predškolskoj ustanovi Vračar uče kroz ekološke programe o zaštiti životne sredine, a opština Vračar opet sa svoje strane pomaže tako što popularizuje ideju zaštite životne sredine kroz, na primer, projekte kao što je ptica robot. Dakle, to je naša ptica koja je sletela na Vračar i koja jede konzerve i prolaznik je opominje da je gladna i da treba da je hrane, ali isključivo konzervama. Danas je naravno dan čistog vazduha, vreme nas nije nešto preterano poslužilo, ali to nas nije sprečilo da zasadimo tih 50 stabala na Vračaru i da se pobrinemo da naši najmlađi odrastaju u što je zdravijoj sredini moguće.